Yiswe ko ikaze mu bakunzi bacu mudana gukurikira amakuru n'ibiganiro bitandukanye kuri Magic TV tugarutse mu makuru n'ubundi akomeye cyane n'amakuru yerekanye n'urugamba n'ubundi n'intambara ikomeje kugenda ibera ku butaka bw'igihugu cya Congo akaba ari intambara n'ubundi ikomeje kugenda ihanganisha ingabo z'umutwe wa M23 ndetse n'igisirikare cy'igihugu cya Congo Fardc cyamaze kwifatanya n'imitwe y'inyeshyamba igiye itandukanye ndetse n'abasirikare mu bihugu bigiye bitandukanye birimo ingabo z'umuryango wa Fardc ingabo zo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'imitwe y'inyeshyamba igiye itandukanye irimo umutwe wa Zarendo FDL ndetse n'indi mitwe y'inyeshyamba igiye itandukanye kugeza magingo rero n'ubundi tugarutse mu makuru yagizwe ibanga n'amakuru n'ubundi akomeje kugenda agirwa ibanga mu buryo bukomeye cyane nyuma y'uko n'ubundi ingabo z'igihugu cya Congo Fardc kugeza magingo n'ubundi zahinduye umuvuno ndetse kugeza magingo zikaba zikomeje n'ubundi zikubita inshuro mu buryo budasanzwe ingabo z'igihugu cya Congo Fardc kugeza magingo rero n'ubundi ibintu byamaze guhindura isura mwabanwe kuri izi ngabo z'umutwe wa M23 kugeza magingo ni mu mirwano yabaye kuri uno munsi aho uyu mutwe wa M23 wongeye kwamburwa ibice bigiye bitandukanye muri bya bice bigiye bitandukanye rero uyu mutwe wa M23 wari wagiye ukigarurira kugeza magingo rero ibi bice byamaze kongera kwisubizwa na leta y'igihugu cya Congo ibi ngibi byose komishwe n'ubundi bikorwa bitewe n'imbaraga ziyongeye mu gice cy'igihugu cya Congo aho leta ya Congo yafashe icyemezo kidasanzwe igafata amafaranga cyangwa se akayabo ka miliyari zigera kuri 649 zose ikazishora n'ubundi mu kugura intwaro zigiye zitandukanye aho leta ya Congo yagutumeje rero ku ndege za drone ni indege zigera kuri 12 ndetse batumiza no ku ndege za Sokyo 25 zigera kuri 3 zigera kuri 4 zisanga indege imwe ya Sokyo 25 ari yari ku butaka bwa kiriya cya Congo si ibyo gusa kandi kuko leta ya Congo yahinduye ingamba mu buryo bukomeye cyane ku byerekanye no kurimbura uyu mutwe wa M23 aho basi bafata noneho batayo yigizwe n'abasirikare b'abakomando kabuhariwe bari basanzwe n'ubundi barimo n'abajepe bari barinda uyu witwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi by'umwihariko kandi bahita batumiza no ku bandi bakomando kabuhariwe bataje begamiye cyangwa se bari mu ruhande rw'ingabo za Sadeke ariko kandi n'abakomando nabo baturutse hariya mu gihugu cya Afurika y'Epfo ni kwa Perezida Cyril Ramaphosa w'igihugu cya Afurika y'Epfo abakomando icyo bakomeje kugenda bakora ku rugamba n'ubundi nyuma y'uko n'ubundi Tshisekedi ibingibi byose byakomeje kugenda cyangwa se intambara yari yahinduye isura guhera ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane ubwo uyu mutwe wa M23 wigaruriraga agace ka Rubaya hagati haba intambara ikomeye cyane n'ubundi yahuje izi mpande zombi zihanganye ubwo ingabo z'igihugu cya Congo Fardc nabo bafatanyije n'ubundi bakomeje kugenda basa naho n'ubundi bo bifuza ko uyu mutwe wa M23 bawambura aka gace ka Rubaya n'ubundi kari gasanzwe karimo amabuye y'agaciro menshi cyane kugeza magingo ya ibintu komeje kugenda bihindura isura mwabantu mwe nyuma y'uko rero izi ngabo zerekeje ku rugamba zikabashwa n'ubundi zarimbagura ingabo z'umutwe wa M23 ni M23 turakomeza kugenda tugarukaho nyuma y'uko n'ubundi irimo kugenda ibona ko iyi ntambara idashoboye kuba n'ubundi yatsinda aho bigeze kuri ubu ngubu ikagenda yitabaza abaturage bagiye batandukanye ikabakoresha inama n'ubundi zikomeje kugenda zibangisha iyi leta y'igihugu cya Congo ari nako kandi bakomeje kugenda bababwira ko kugeza kuri ubu ngubu ikintu bakomeje kugenda bakora ari ugushaka uburyo n'ubundi bahirika ubutegetsi bw'iyi leta y'igihugu cya Congo ibiro byamaze guhindura isura uyu mutwe wa M23 tumwe mu duce tugiye dutandukanye by'umwihariko n'agace ka Karehe kari kamaze kuba n'ubundi kakigarurwa n'ingabo z'umutwe wa M23 agace ka Ngungu kugeza magingo utu duce twose twamaze kongera kwisubizwa n'ingabo z'igihugu cya Congo Fardc kandi amakuru nayo yakomeje kugenda agirwa ibanga n'ibitangazamakuru bitandukanye ni amakuru n'ubundi avugwa ko uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda uburira abakomando bayo benshi kabuhariwe muri iriya mirwano ikomeje kugenda ibera hariya mu mujyi wa Goma nyuma y'uko n'ubundi ikomeje kugenda bitangazwa ko rero uriya mujyi wa Goma ku nshuro ya mbere uyu mutwe wa M23 wateguye operasiyo ikomeye cyane ngaho yagiye n'ubundi yohereza abakomando bayo kabuhariwe muri uriya mujyi wa Goma muri gahunda zikomeye cyane zo kugira ngo rero aba bakomando babashe kuba n'ubundi bajya gucukura indake muri uriya mujyi wa Goma kugira ngo igihe cyose n'ubundi izi ngabo ngo zizajye zigenda n'ubundi byihishwa ngo zihishe muri izo ndake noneho ngo bazatungure leta ya Congo by'umwihariko uyu mujyi wa Goma wose ngo wuzuye abakomando b'uyu mutwe wa M23 kugeza magingo rero izi ndake bivugwa ko zatangiye kuvumburwa ndetse zikanagenda zirasirwamo abakomando b'umutwe wa M23 ku buryo n'ubundi bivugwa ko uyu mutwe wa M23 kugeza kuri ubu ngubu bisa naho n'ubundi ugiye kuba wagera ku iherezo ryawe dore ko Tshisekedi we yatangaje ko rwose mu gihe kitarenze ibyumweru bibiri byonyine atifuza ko uyu mutwe wa M23 waba ukiri ku butaka bwa kiriya cya Congo ndetse kandi anatangaza ko uyu mutwe wa M23 mu gihe cyose ibyumweru bibiri biraza kurangira ukiri ku butaka bw'igihugu cya Congo n'ubundi biraza kurangira uyu mutwe wa M23 yemeye akicarana nabo bakagirana ibiganiro n'ubundi ni ibiganiro byerekeye no kuba rero n'ubundi uyu mutwe wa M23
ngugomba kuba n'ubundi wasiga cyangwa se ngugomba kuba n'ubundi bahita bagirana ibyo biganiro n'ubundi byerekanye n'amasezerano ngo uyu mutwe wa M23 ufitanye na leta y'igihugu cya Kongo ubundi ibyo biganiro n'ubundi bikazaganisha kuba bashyira akadomo ku kibazo n'ubundi cy'umutekano mukeya cyane ukomeje kugenda ugaragara kuri buriya butaka bw'igihugu cya Kongo mwabantu mwe ibintu bikomeje guhindura isura mwabantu mwe aho rero uyu mutwe wa M23 n'ubundi amahirwe menshi ukomeje kugenda agaragara ariko ushobora kuba n'ubundi waraswaho mu buryo budasanzwe birumvikana niba hagiye kuba hagaragara indege zigera muri 12 zisanga eshatu zisangwa ziri hariya ku butaka bw'igihugu cya Kongo zikaba indege 15 zose zikagenda cyangwa se zikajya hejuru y'ibirindiro by'izi ngabo z'umutwe wa M23 hose zikagenda ziharasa birumvikana n'ubundi uyu mutwe wa M23 nagurambwira ko n'ubundi wakomeza kugenda ugaragara ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo ano mpamvu ikomeye cyane yo kugeza amagingwa n'ubundi uyu mutwe wa M23 wo n'ubundi benshi bakomeje bawufatira iry'uburyo ngo barebe ko n'ubundi wabasha kuba wakigobotora iki kibazo cyangwa se iki cyorezo cya drone uyu perezida Felix Antoine Tshisekedi yamaze kuba n'ubundi yagaragaza ni hariya ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo aho kugeza amagingwa rero izi ngabo z'umutwe wa M23 zagiye n'ubundi zinahangana mu buryo bukomeye cyane n'ingabo z'igihugu cya Kongo ariko n'ubundi zagira amahirwe makeya cyane iyi leta ya Kongo ikifashisha indege nabwo wasangaga rero uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda utabaza ibihugu by'amahanga n'ubundi igenda ishinja leta ko kuba iri kwica abaturage mu gihugu cya Kongo ndetse kandi ibingibi bikaba byarakomeje kugenda bituma rero uyu mutwe wa M23 usa naho n'ubundi usa naho ushaka kumanika amaboko dore ko hari n'abakomando uyu mutwe wa M23 barimo n'ubundi Colonel Castro aho n'ubundi bari batangaje ko rero ngo yishwe n'igitero cy'indege ya drone ngo yagiye ikarasa mu birindiro byabo ngo nyuma y'amakuru n'ubundi yari yatanzwe n'ingabo za MONUSCO ziba harakota wa kiriya gihugu cya Kongo bigatangazwa kubera ko uyu nguyu yaje kuba n'ubundi yakicwa ngo n'izi ndege za drone ariko kugeza amagingwa n'ubundi akaba yarongeye kugaragara ariko bikagaragara ko rwose izi ndege za drone mu gihe cyose leta ya Kongo izifashisha n'ubundi hari ikintu n'ubundi zigenda zikora ku cyerekeranye no gutera ikikango izi ngabo z'umutwe wa M23 ni ukuvuga ngo rero n'ubundi leta ya Kongo neza guhagurukana izi ndege zigera muri 12 zose ikagenda n'ubundi buri ndege ifata ibirindiro by'ingabo z'umutwe wa M23 ikagenda iziminjiramo urufa rw'amasasu birumvikana uyu mutwe wa M23 ntabwo uzabona aho uhungira usibye kuba n'ubundi byakongera kuba ikibazo gikomeye cyane nk'icyabaye muri 2013 uyu mutwe wa M23 ukongera ukisanga mu bihugu bigiye bitandukanye n'ubundi warongeye guhunga nk'uko byagenze n'ubundi muri 2013 ubwo n'ubundi izi ngabo za Fardc arizo zari zakoze rero iki gikorwa cyo kuba n'ubundi zakura izi ngabo z'umutwe wa M23 mu bice n'ubundi zari zaramaze kwigarura ku butaka bwa kiriya gihugu cya Kongo amakuru yakomeje kugenda atugeraho n'ubundi nuko izi ndege leta ya Kongo yarutse gutumiza n'ubundi nazo zigiye kuba zasesekara ku rugamba zigafatanya n'abakomando ba leta ya Kongo baherutse kuba n'ubundi bakurwa hariya i Kinshasa ndetse kandi hakamanuka n'aba bakomando nabo bo muri izi ngabo za Fardc by'umwihariko bazira zakomotse muri igihugu cya Afurika y'Epfo zigera ku bihumbi 2 maze bagafatanya mu guhana n'umutwe wa M23 ni byinshi gumushinga bigarukwaho nibyo ndakugaruka mu kanya gato cyane n'ubundi nabyo ngenda bikugezaho gatanu kuri gatanu cyo gusaba nta kintu usibye kunyeka ko turi kumwe ugakanda subscribe ugakanda kukazigira kugira ngo igihe cyose uzabishyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro najye ubashe kuba tubona mu wa mbere ndetse kandi turusheho no kujya tubona gatanu kuri gatanu mu makuru ndetse n'ibiganiro byinshi byiza cyane bigiye bitandukanye bitambuka